Dobar dan. Ovaj podcast je nastao kao rezultat projekta Freedom 250, obeležavanje 250 godina nezavisnosti SAD, koji sprovodi Centar za studiju SAD FPN Univerziteta u Beogradu, a finansira ambasada SAD u Republici Srbiji. Koristim ovu priliku da zaista zahvalim Američkom Resource Centru, ARC-u, ovde u Beogradu, na tome što nam je omogućio da napravimo, da snimimo ovaj podcast. Tema našeg današnjeg razgovora jeste, da kažemo nekoliko više reči o osnivaču i vjerojatno najznačajnijem američkom predsjedniku Georgeu Washingtonu. Gost današnjeg podcasta je magistar Dragan Živojinović, vrstan znalac međunarodnih odnosa i strateških studija, a pre svega vodeći stručnjak za studije predsjedništva, ja bih rekao ne samo u Srbiji, nego u našem regionu, pa i šire. Dakle, posebno je čast slušati profesora Živojinovića da govori o ovoj temi, inače o bilo kom predsjedniku, a posebno o predsjedniku Washingtonu, koji, možemo slobodno da kažemo, jeste u panteonu američkih očeva osnivača najznačajnija ličnost, ali i u svetskoj istoriji zauzima izuzetno mesto kao neko ko je ostavio jedan trag u istorijskom sećanju čitavog čovečanstva. I u tom smislu bi ovakav jedan razgovor bio zanimljiv ne samo za nas, Amerikaniste, za publiku koja se zanima za studije ove posve izuzetne zemlje, kao što američke države, nego i za mnoge druge. I dobar dan, profesor Živojinoviću. Dobar dan. Drago mi je da ste prihvatili naš poziv da razgovaramo o ovoj temi. I za samom početku da krenemo u razgovor o Georgeu Washingtonu na način da nam kažete najvažnije pojedinosti iz biografije ovog prvog američkog predsjednika i vodećeg, da kažemo, najvećeg heroja američke revolucije. Hvala najlepše, uvaženi profesore Simiću. Zaista mi je zadovoljstvo što sam deo ovog podcasta i deo ovog projekta kojim se obeležava ovako jedna značajna stvar kao što je 250 godina od osnivanja Sjedinjenih Američkih Država. I logično je bilo da krenemo sa najvažnijim ocem osnivačem, odnosno prvim predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država i vrhovnim komandantom kontinentalne armije u vreme rata za nezavisnost, Georgeom Washingtonom. George Washington ima po svim merilima jednu fascinantnu biografiju. Problem sa velikim ljudima je naravno u tome što kad nestanete sa životne scene, onda je vrlo teško odvojiti šta je bila realnost, a šta je bio mit o nekome o kom se ispredale legende dok je još bio živ. Ali George Washington se u tom smislu najviše približio da taj mit zapravo bude istinit. On je rođen na severoistoku Virginije u okrugu Westmoreland, na farmi Pope's Creek, gde je njegov otac Augustin Washington, tako kažemo, relativno srednjeg imovnog stanja u koloniji Virginiji i bio je vlasnik velikih poseda zemlje, čeličana i bio je čovjek od ugleda u Sjedinjenim Američkim Državama, tadašnjim, dakle, odnosno u kolonijama. Otac je umro kad je George Washington imao 11 godina, što će u velikoj meri i opredeliti njegov život, za razliku od njegove polubraće. Njegov otac je imao 2 braka, George je dete iz drugog braka. Neće moći da ga školuje u Engleskoj kao što je školovao svoje sinove iz prvog braka, tako da će George Washington ostati uskraćen za formalno obrazovanje. Kažem formalno jer on do kraja neće uspeti da bude u rangu Johna Adamsa, Madisona ili Thomasa Jeffersona, koji su u tom smislu imali završene fakultete. Ali će on imati onu jednu prirodnu mudrost, će dosta raditi na sebi kroz život. Tako da kad je umro, u njegove biblioteci je bilo 900 knjiga, što je za ondašnje doba bila fascinantna brojka. Njegova majka je također iz Virginije i ona je ostala, kao što smo rekli, udovica relativno mlada, sa dosta dece i borila se da ih izvede na put. I odnos između nje i Georgea Washingtona nije bio, ajde da kažem, odnos ljubavi, to je više bio odnos poštovanja. Oni se jesu voleli, ali ne u toj meri koliko je
to bio odnos poštovanja. On je nju do kraja poštovao, gledao sve do njene smrti, ali nikada taj odnos nije bio tako prisan kao što je bio odnos sa njegovim polubratom Lawrenceom. Lawrence je zapravo bio i uzor, i model, i idol Georgea Washingtona. Lawrence je naime, završivši škole u Engleskoj, vratio se u Virginiju, postao uticajan član društva, oženio se iz vrlo ugledne i bogate porodice Fairfax i George je dosta vremena provodio s njim kod njega na imanju. George je vrlo mlad počeo da, pošto je bio vezan za prirodu, počeo je da radi kao neka vrsta geometra i pošto je zemlja bila nedovoljno istražena, zemlja je bila inače ogromna i George Washington je veliki deo svoje mladosti proveo zapravo napolju u prirodi. To ga je izgradilo kao ličnost, ali ga je izgradilo u fizičkom smislu. Tako da njegov atleticizam, odnosno njegova figura, on je bio visok 1,90 m, što je za to doba bilo 20 centimetara više. Ako dozvoljavate, kolega Živinoviću, da stanemo upravo tu. Kad ste pomenuli odlike ličnosti, bilo bi dobro bez namere da psihologiziramo, premda najširu publiku, ja bih rekao, pa i same specijaliste za američku političku istoriju, to možda čak i više zanima. Da uđemo u to neuralgično jezgro, mentalno-psihološki, kako bih rekao, formulu te ličnosti, posve izuzetne ličnosti i da preko toga pokušamo da čitamo njeno učešće u događajima, jer događajnu istoriju koje je on sudelovao, svakako većina ljudi, ogroman broj ljudi dobro poznaje. To bi bacilo jedno novo svetlo, jedan kolorit koji je neobično važan, a vi to bolje znate nego drugi, kod američkih predsjednika, da se nikad ne izostavlja zapravo iz razgovora učinku jednog predsjednika, pored toga što je politički učinak i tako dalje, društveni značaj, pa i metodologije i mitologeme koje se stvaraju oko različitih imena američkih predsjednika, da se uđe u te karakterne osobine, u nešto što je, kako kažem, sa svim vrlinama i manama krasilo tu jednu ličnost, kad skinemo sa nje odore funkcija i visokih pozicija koje su zauzimale. Pa vas ljubazno molim da komentarišete taj deo. Hvala lepo. Moram da dodam samo još par stvari iz biografije. Dakle, on, kad mu brat umre, on će otići s bratom na Barbados, vratit će se u Ameriku i postaće vrlo aktivan u ajde da kažem, društvenom i državnom životu Virginije. I tu su se već u njegove mladosti formirale osobine ličnosti koje će on zadržati do kraja svog života. Prvo, on je u svakom smislu ličnost svog doba. Gde je osjećaj dužnosti za posao koji obavljate trebao da nadiđe sve emocije. Dakle, on je vrlo dobro uspevao da posao koji je radio ni na koji način ne bude pod uticajem njegovog trenutnog emotivnog ili psihičkog stanja. On je bio stamen čovek, navikao na izazove koje život u tadašnjoj Americi predstavlja i u velikoj meri je njegova državnička karijera kasnije bila plod njegovog iskustva iz mladosti. On je vrlo mlad, pročitao jednu knjigu o tome kako treba da se ponaša džentlmen. Ta knjiga je bila vrlo popularna u tadašnjem svetu, kako u tadašnjoj Britaniji, tako i u kolonijama, i on se pridržavao tih pravila. U pogledu komunikacijskih sposobnosti, on nije bio govornik kakav je recimo bio Jefferson, John Adams i neki drugi viđeniji osnivači. Ali je imao jednu prisnu komunikaciju sa narodom. On je bio čovek iz naroda i za narod. Zato je kao predsjednik vrlo često pribegavao tome da putuje po Americi uzduž i popreko, obilazeći stanovništvo, razgovarajući sa ljudima, i tako je sticao uvid u to kako zapravo pravi Amerikanci žive. Kad je u pitanju način na koji je organizovao svoj život u vreme rata za nezavisnost i kasnije kao predsjednik, on je bio izuzetno dobro organizovan čovek, precizan, što mu je iskustvo iz upravljanja, odnosno posjedovanja te velike farme. On je imao preko 3200 hektara zemlje na kraju svog života. To je ogroman posed.
To je sve trebalo organizovati, upravljati, čitati knjige koje su dolazile iz Engleske o tome kako unaprediti poljoprivredu. U vreme kada je došlo do krize izvoza duvana, on je prešao na žitarice, prilagođavao se okolnostima. Dakle, kasnije kada je u vreme rata za nezavisnost morao da organizuje vojsku koja je bila poznata po neorganizovanosti, koja je bila više sezonska vojska nego stajaća vojska, koja je protiv sebe imala jednu uređenu britansku vojsku plus ogrom broj plaćenika koje su Britanci doveli u Ameriku. Za sve to trebala organizacija. Takođe, kad je postao predsjednik, on je morao da sve te silne obaveze koje predsjednik ima, a nije imao nikakav uzor pre sebe. On je bio taj čovek koji je zapravo pravio presedan. Tako da je u pogledu organizacije bio odličan. U pogledu političke veštine, on je bio čovek koji nije mnogo govorio, ali kad je govorio, obično je njegova bila poslednja. On je bio čovek koji je umeo da preseče, ali umeo da i sasluša sagovornike. Tako da je u pogledu onoga kako da izgura, da ostvari ono što želi, on jako dobro kroz život naučio da je važno čuti druge, ali da je važno s druge strane pokazati liderstvo u nekim ključnim trenucima, što on je uspeo da uradi. Kad je u pogledu pitanju vizija, koja se takođe, politička vizija koja je odlika velikih lidera, on je imao viziju očuvanja novonastale države. Mislim da je to bilo najvažniji zadatak očeva osnivača. Amerika je neuporediva s onim što danas Amerika jeste. Amerika je protiv sebe, uprkos tome što je dobila nezavisnost, ona je bila na vrlo krhkim osnovima. Jer kad uporedite ono kako su očevi osnivači videli izazove s kojima se okružuju, oni su vrlo dobro znali da oni moraju realno da procenjuju situaciju. Upravo tu, ako dozvoljavate, kolega Živinoviću, da ide naredno pitanje koje izranja i da izađemo sad iz ove psihologije saznanja, da tako nazovemo ukupno bavljanje odlikama i karakternim crtama Georgea Washingtona. Kada bi čovjek trebao da u kratkovremenskom intervalu 5 do 10 minuta kaže najosnovnije šta su najvažnija dostignuća Georgea Washingtona kao predsjednika. Ja znam da kad neko ovako pitanje postavlja gotovo bi se, i smejem se na to, jer na neki način ime Georgea Washingtona drugo ime za zvezdana dostignuća jedne ličnosti. Primjer u američkoj, rekoh na samom početku našeg razgovora, i ljudskog istoriji nekoga ko je dodirnuo ono što je za mnoge bio san i u tom smislu bio najveći vođa i osnivač jedne ovakve države koja je prešla put od kolonije do supersile, ali je taj prvi temelj, potporanj, kako bi kazali, postavio upravo George Washington. Pa kako bi se upravo na temelju ovoga što se sve kazali nabrojali koje su to dostignuća koja najviše krasi i koja su najpoznatije na kraju krajeva, a vezuju se za ime Georgea Washingtona? Dva su suštinska postignuća. Jedno je vezano za, naravno, revoluciju američku, odnosno rat za nezavisnost. On je bio vojni komandant kontinentalne armije tokom tih 8 godina rata. Rat je išao dosta kilavo. Na jednu dobijenu bitku pobunjenici su gubili 2. Vojsku je, kako sam već rekao, bilo teško organizovati i kontrolisati, ali njegove liderski kapaciteti koji su se posebno izrazili u onoj zimskoj noći kad on na Božić 1776. odlučuje sa nešto 2400 vojnika da pređe zaleđenu reku Delaware i da u bici kod Trentona, pa onda par dana kasnije kod Princetona praktično povrati izgubljeno samopouzdanje i preokrene na neki način američku revoluciju. Znači, prvo njegovo dostignuće, on je pobednik u ratu. Drugo njegovo dostignuće jeste da je on u odlučujućim momentima, kada je Američka konfederacija bila u dubokoj i velikoj krizi, jer kako kaže naš veliki akademik Vojislav Stanovčić, Američka konfederacija nije mogla da opstane zato što nije imala mač i nije imala kesu. Dakle, nije imala svoj budžet i nije imala svoju vojsku. Zato su u federalističkim spisima Hamilton, Madison i Jay se upravo zalagali za uspostavljanje jedne federalne, snažne vlade koja će uspevati da kontroliše ljude. Washington je prelomio na Ustavnoj konvenciji 1787. godine svojim autoritetom da dođe do kompromisa i da se usvoji Ustav Sjedinjenih Američkih Država. To je drugo postignuće.
treće postignuće vezano je za njega kao predsjednika. On je prvi predsjednik Sjedinjenih Američkih Država i on je prokrčio tu gustu šumu neizvesnosti s kojom su Sjedinjene Američke Države bile okružene. Bez njegove vizije, bez njegovog strateškog nauma, bez njegovog razumevanja uloge i položaja novonastale države u tadašnjim nemirnim međunarodnim vodama, ne bi bilo države kakvu danas poznajemo. Dakle, da citiram jednog njegovog savremenika kad je umro, on je bio prvi u ratu, prvi u miru i prvi u srcima svojih sunarodnika. Tako je, to je jako lepo rečeno. Dakle, on se pokazuje i kao političar, a još više kao državnik, kao veliki vojskovođa. Često je taj deo njegove biografije i dobro da se sad ovi kazali, je pobeda u bitkama, on je školovao u engleskim trupama i ima, ako možemo prilikom da kažemo, izvesnih sličnosti sa našim Karađorđem Petrovićem, koji takođe vojnu veštinu stekao boreći se za Austrijance u ona vremena. Vašingtonac je, boreći se za Britance, stekao taj zanat i pokazao, kasnije nadogradio ga na pravi način, ali on je i to, dakle, i u sve to još i veliki diplomata, neko ko je uspeo da u tim, kako vi rekoste, nemirnim vodama provede američki brod na samom početku, a da se ne nasuče na hride. Dakle, da li u sve ovo pozitivno što smo nabrojali možemo da govorimo i o negativnim aspektima njegove zaostavštine? Uvijek ima negativnih aspekata zaostavštine. Niko, što kažu Kinezi, nije 100% dobar. Uvijek ima neki procenat koji je drugačiji. Druga stvar, potonje generacije mere ljude u skladu sa vrednostima svog vremena, što je u izvesnom smislu nepravda prema ljudima iz prošlosti, jer oni su živeli u svom vremenu i treba ih meriti prema pravilima tog vremena. Najčešće se ističu dva problema koja su vezana za njegov legat, da tako kažem. Prvi problem je ropstvo. On je već kao 11-godišnjak smrću svog oca Augustina zapravo nasledio 10 robova. On je rođen u robovlasničkoj porodici i sve vreme svog života je imao robove. Mi znamo da se on prema robovima u poređenju sa drugim robovlasnicima odnosio relativno dobro, mada je bilo i nekih drugačijih primera, pogotovo kasnije kada počnu napadi na njega već u drugom njegovom predsjedničkom mandatu, kada je njemu već bilo svega dosta, kada je već Amerika ušla u nešto što se zove strančarenje. Ti sukobi na liniji Jefferson-Hamilton, dva njegova najbliža saradnika su, ovako kažem, bili vrlo duboki i oni će ostaviti traga i kasnije u američkim podelama. On će vremenom menjati stav i bit će vrlo svestan štetnosti ropstva. I na kraju u svom testamentu on će osloboditi robove. Ali s obzirom na kompleksan odnos koji on imao u svojoj porodici, on se oženio svojevremeno Martom, njegovom ženom, koja je bila udata za vrlo bogatog viđenijskog plantažera i koja je sa sobom unela u brak mnogo veću količinu robova, odnosno veći broj robova koje on imao. On nije mogao da oslobodi sve robove, nije mogao da oslobodi robove koji su pripadali imanju njegove žene, odnosno njene dece, s obzirom da on i Marta nisu imali dece. Ali ostaje, dakle, činjenica da je on toga bio svestan, svih negativnosti ropstva, ali nikada javno o tome nije pričao, jer je znao da je to vrlo nepopularno i znao je da će južne države vrlo burno reagovati i možda se plašio opstanka Unije, što će u ostalom građanski rat i pokazati nekoliko desetljeća posle. Sjajno ste to rekli i u sagledavanju, naravno, mesta i uloge Georgea Washingtona u istoriji SAD-a. Inače, mora se uzeti u obzir vreme u kome je neko živeo, radio, običaj, dakle, standardi koji su postojali. Bez tog razumevanja se ne može shvatiti, ne možemo meriti našim aršinima učinak bilo koga. Ne možemo iz našeg vremena posmatrati nešto što je bilo prirodno gotovo, ja bih rekao po znacima navoda za to jedno vreme. Na samom kraju, da li biste mogli da kažete koje pouke po vama su najposticajnije, a koje su ostale svima nama koji se bilo bavimo naučnim izučavanjem američke istorije, onima koji se bave politikom, oni koji se bave društvenim odnosima, američkom narodu, bi bile najisturenije pouke, najposticajnije poruke, kao što rekoh, koje su ostale od ovog istinski velikog čoveka? Prva pouka je
a to Vašington emanira svojom ličnošću i svojim ponašanjem kada je obavljao najvažnije funkcije. Njegov uzor je bio čuveni rimski vojskovođa Cincinnatus. Cincinnatus je 2 puta spasavao Rim, odnosno ranu Rimsku republiku, i oba puta, pošto bi ostvario pobede, on se vraćao i bavio se seoskim poslovima. Znači, odricao se moći onda kada ju je najviše imao. Mogu da kažem da je najvažniji legat Georgea Washingtona danas ta pouka o samoograničavanju vlasti. Činjenica da je on 1783. godine, kada je rat dobijen i kada je potpisan mirovni sporazum sa Velikom Britanijom, podneo ostavku na mesto komandanta kontinentalne armije, govori dovoljno. Znači, otišao je kada je najjači. Drugi put, kad je to uradio, desilo se kad je bio predsjednik. Hteo je da ode već posle prvog mandata, ali su ga njegovi najbliži saradnici, pre svega Hamilton i Madison, ubedili da ostane, jer je budućnost zemlje krhka. Bila je potrebna jedna ličnost oko koje svi mogu da se ujedine. Jer Washington je bio jedini predsjednik koji je izabran bez jednog glasa protiv. Oba puta. Drugi put, kada je hteo da ode, odlučio je da to uradi i nije bilo šanse da ga nagovore da ostane. To je bilo u vreme izbora 1796. godine i on je uveo taj presedan koji neće biti narušen sve do Franklina Delana Roosevelta, koji će 1940. godine dobiti 3. mandat. Dakle, predsjednici su se držali tog nepisanog pravila o postojanju 2 mandata. Kasnije će 22. amandman na Ustav Sjedinjenih Američkih Država iz 1951. godine ograničiti mandate na 2, odnosno predsjedničke mandate na 2, odnosno na 8 godina. Dakle, ta potreba za samoograničavanjem, za samokontrolom je po meni najvažnija pouka za naše doba, koje vidimo i sami u tom silestvu insistiranja da je ličnost svemoćna i da ličnost može sve i da ljudi mogu da rešavaju sve. Ponekad je korisno podsjetiti se nauma i pouka očeva osnivača koji su uvek govorili da ljudi nisu anđeli, da im je vlada potrebna, tako da bi mogli da njima vlada treba, jer ljudi nisu anđeli. I ovo Washingtonovo shvatanje o samoograničavanju. Drugi legat koji je važan i s kojim bi završio se odnosi na politiku Sjedinjenih Američkih Država danas. Mi možemo da prepoznamo u nekim predsjednicima Sjedinjenih Američkih Država gotovo kroz celu istoriju, pa i danas u slučaju predsjednika Donalda Johna Trumpa, ovo njegovo upozorenje o insistiranju da je trgovina važnija od politike, koje on dao u svom čuvenom oproštenom obraćanju. Dakle, on je želeo svom narodu ostaviti jedan politički testament, upozoravao je na opasnosti od strančarenja, govorio je da treba voditi politiku u nacionalnom interesu, dakle, obraćati pažnju na ono što ljude ujedinjuje, ne ono što ljude razjedinjava, i posebno je upozoravao da Amerika treba da se skloni političkih saveza, da treba da se kloni evropskih ratova, svađa. U vreme kada je izbijali francuski revolucionarni ratovi, Amerika je 1793. proglašenjem neutralnosti u tom ratu bila najveći izraz real politike i američkog političkog shvatanja stvari, a to je da treba biti u svetu kada ti odgovara, a da se treba udaljiti od sveta onda kad to ugrožava tvoj interes. Gotovo da se ništa ne može dodati ovome što ste na kraju ukazali, izvanredno ste zaokružili, ja bih rekao, najvažnije doprinose Georgea Washingtona političkoj istoriji čovečanstva, pa onda i američkoj političkoj istoriji, jer to su opšta mesta, kako bih rekao, ta sposobnost njegova lično da se odupre koruptivnoj sili moći koji se malo ko, ako su uopšte ih oduprao, gotovo da je besprimerno u istoriji. I to je nešto što je ostalo u sve ovo drugo što je rečeno. Ja zahvaljujem kolegi Živojinoviću na ovom izvanrednom, nažalost kratkom, ali izvanrednom osvrtu na ličnost i delo Georgea Washingtona, prvog američkog predsjednika, utemeljivača, očosnivača, neko ko je sinonim zapravo i bio tada i jeste za ovu zemlju. Mi završavamo ovaj razgovor time što ja želim još jedanput da iskažem iskrenu zahvalnost nas iz Centra za studiju Sjedinjenih Država sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, američkom
Resource centru, popularnoj lažionici, na tome što su omogućili da snimim ovaj podcast. Hvala još jedan put uvaženom sagovorniku i hvala svima. Hvala vama.